Hello mayom ngasi di Ekban Mobile ngiyam Ekban Mobile Store ngasi phone shot pasat kani ado shoti soloi ko ado mongo da han bagi phone shot ke na hai ke ado kari hare puni je mayam ado ai ke sabine do sin jaw asi mayam da arian ko phai ga su thang na Facebook page se yaw do ma ga chat se mayam modi chora yaw do re adi sin le ke amoi Khongjom bazar da ki storage ma ki abo tamang ni uri se yaw do re na do re do re Hai mayam hauzik akoi yaudore chatle chatpa hore do asibitao sikai ga sabitare ai speci me amur pakya pakte bude khamne do pakte ki sang dara sabune pakte bude khamne yaudore ise mayam yam na si tamre ai se exam tha do exam tha male Change so body lo ne sidagi atopa swai sile ado ai di nam yambagi anova store ho jeri cm kan yam kan cm ai tare upcoming lagani soidna lagani kamandiri dum yam phajai ko asima phonje balewa ge no ma store anova store ne na yambagi ado yamba sum asonna bazaar on the ground ma hamni ge pam अभी ये कौन लेते हैं दोनों तो होगा लोशन लगे यार ये तो यार ला कितने ये भाई ये मतलब किससे भाई वाला नो भाई ये इसको क्या है से हम लगे भाई हम लगे तो मैम यम एक बार मोबाइल की तुम मफन जगह तुम मैम हेक सोरा बाजार के तंग हैदरा का तुम खंग में तुम हंग मसु यार ये नहीं सोरा था एक बार मोबाइल की स्टोर करा मुझे दुकान में मैम लापिलो ऊपर मैम अलग ही नहीं यम इधर आपको जो लोग लोग लाए यम एक बार मोबाइल की